Mai ku kwai na ta mi ton channel Kauriu Lauteri, asai mi teri gru na kanai kum sing na chik na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Ko. Infal mi teri gru na khat. Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services, Government of Manipur riti thai kan mai thelai na classical swine fever vaccination program tuang third round high state kapum mi teri gru na pung khari livestock health and disease control program Bang Khao Government of India sponsors launa that kai khao pani thi tu na ti thai kanei. Director of Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur L Arun Kumar Singh ritipat kan my press release ka vaccination drive by classical swine fever kuak nun khori ngaktua khang tat kai khangi swine fever kapian hairoi kuak in roi minun khang sendui changkung mai ti lau rap rabam tong thi tu na sa kanei. Infal mi tarik rut na khat. Kamjong district hau mi tarik Chennai nung tangkhul naga kailong kathum ta. Myanmar based Kuki militants group re attack sukan mai ta. Maitai Alliance retan na nuni mak mai indao kan the. Ri bansin gai me azu. Drone ka zau na sin na ka khoi mak mai nam mai nun ta. Attack sukan mai ta Maitai Alliance repian mak mai indao kan he. Maitai Alliance media coordinator re statement tipat kan mai khau. Kamjong khau nai mai choro wangle khani namle namta armed militants re attack sukan mai tai. Myanmar khautan subang mai Kuki National Army armed groups by may riye to na sakane. New Delhi may tarik rut nakat, Center Roy may tarik rut nakat Monday khausa indao kan may thelai na, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, kum singnay na pungu tumay zan hai July tarik khat koresin intang na, scheme zan kathan Visik Bharat, Guarantee for Roger and Ajivika Mission Act na states kani union territories ko ikaw lindap ni the to na tithai kan the Ministry of Rural Development re notification tipat kan me thelai na VBG Ram G Egg Hai July 3 khat koroi sinsu khau puni the to na tithai kan ne notification by Mikhaw Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act kum singai na pungu MGNREGA ti hai ek kathan roi lindat ni the to na sa kani MGNREGA phan lindat bam mai VBG Ram G ek bang khau tan goi in thui na ran na takai pani kumna ek kathan khau hai tan menun ta sukatuang mai hai nai da ni tong ram the to na sa kani. New Delhi May tarik rut nakat. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay swearing in ceremony kau. Leader of Opposition Rahul Gandhi kanai in samba may video Rahul Gandhi rui. Katong Instagram handle kau upload sukan my Instagram ko rui blog sulaw kan the. Mitong video tay kuang khat sini tang makau. Ru na kanai million view kutang kan chongi Instagram ko rui blog sulaw may taman say azuripian mak may inda ugongay kan chongi. Mita ka Ministry of Electronics and Information Technology ritu mitong video tay kan new re blog sutong rap me to na sa kanay. Congress re Sunday nong pian mak may indao kan mekhaw. Center re Leader of Opposition Rahul Gandhi's Instagram post Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay swearing in ceremony kaw. Namlaw na upload sulaw may blog suwi to na sa kani. Gandhi tong video kani photo pang Instagram handle kaulaw may blog sulaw kan may kaw. Congress leader azure social media ka restriction da buizang naibam tucho to na question suga ikan the. Congress sila na BJP government re IT rules da piu alan na blog sutwang de to na pian makmay. Indaw kay kane. Congress leaders azure India's information technology, intermediary guidelines and digital media ethics codes rule kum singnay na tri na kadbangkaw kagenay man legal actions in taup ni day to na sa kane. Infal metri gru na khat akhoi pina tamuan pui tu na ni thaina mai Tamenglong district ka radio take sulaw na ti samtat kan mai apa pang Eastern Myanmar gwangdat bamthe tu na official chamre ti thai kan the akhoi pina apa pang tu na thual law mitai Somalia khore Central India ngan in thak mak na kilometer chingpadai phai sanai ringu hai mi inroi tai metri pungu nung tai in thak mak na samna Arabia Sea samkan tina kwangi tu na sagani mitai in thak mak na Somalia khore India ngan samkan chongi Wildlife Institute of India tong scientist Suresh Kumar khoi pina take sulaw mai nun ti hai satellite signals ka re track suna bam chongi kumna Sunday metri gru nung tai apa pan tai Eastern Myanmar ka wangdat bam the tu na sakan chongi ning taw law nu we November 3 gru na khat kum singne ne chi na pung khotai khoi pina ka thum apa pang ahu khani alang tu na satellite transmitter launa thwalaw mai chilon Tamenglong district ka reti sam kan chongi Sisipur metri gru na khat in thai kum November chui na pung kum singne ne chui na pung khawre kasiam ka mai jomi tong num mai phom Jongam Liberation Front tong self style commander in chief da security forces Richurachanpur khawnim kan the
Jogam Liberation Front tong tam mai tai Joland Hami Thai Joland Territorial Council Churachandpur kha kasiam khan demand suna patkan me phwame bu pungu ma thang kasiam kan mai JLF tai Jomi Council khani aligned groups re zai me bang ka separate autonomous territory Manipur ka Jomi khan demand suna patkan chongi JLF tong Commander in Chief tai Vincent Pumjamang Taithul katingkom rigdai na khatai Military group na khanung Lamjang Churachandpur district kharoi nim kan chonge karu khaw extortion IDP nun khawroi katong cadres recruitment sumai bansin kan di bai thangroi phungut mai case nai na bam chonge Tamenglong ting nai lon maliang bu tari group na kanai kum singne na chi na charuk lau chuan kalan muak na ye ting zen nai na ye zingbang muak na ye maliang bu tari group na kathum kum singne na chi na charuk Lau chuan kalan muak na ye ting zin sing bang ting rai na ye Mai cứ quay na kinh suy này kinh long mi khang ta thuần cứ mày in đạo vi asai khang thu chom hay khâu ring ngai lau thế in chuan khong ru mà khai cây mày gan ri kinh in sam da la kho thuần cứ thế